ठो थौया निम्ति मुन्जा नकिया नचु व तमुन्जा कोचाकेको बचम बिया देया निम्ति मुन्जा नकिन याता जे इनापिया चंगा थौया मुन्जा नकिङ नेपाल नर्सिङ समाज या नकिम मेजो देविका दने खुखा वे कहता थगो नचु नापान थौं याव तो तमुन्जा कोचाकेको बचाया निम्ति जे इनापिया चंगा पिङाकगु नेपाल भाषा साहित्य तमुज्या मु पहा नेपाल मजदुर किसान पार्टी अध्यक्ष श्रद्धेय नारायण बिजुक्षेजु नेपाल मजदुर किसान पार्टी छ्यान्जे बाजु प्रेम सुवालजु नापङ न्यानुयङ्क थो नपुखु लागाले जुगु तमुज्या बोतिकाय दिपु सकलिम पाहाम बाजु मेजुपुङ चोमी बाजु मेजुपुङ मजदुर किसान विद्यार्थी व्यवसायी बुद्धिजीवी राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ता सकसिता पिन्तुना दियछ नपा नपाङ जिता विश्वास्यांग थौं मुन्ज्या नकिम भालाबिय देउलिङ तमुज्या गोसाखल व मुगुथिया तानु सुबा साहित्य चुए मससान जिता साहित्य बोने यको मन्द गुलिङ खात चुए म धायगु सुसान चुए सैमखु नियो बासन थे खाल्यान खासे मसा आसन जिथाङ कुतै आउँदो नेनुयङ्क चिसम वरिष्ठ साहित्यकार पिनिगु खात नेने दुन विशेषज्ञ डाक्टर पिनिगु स्वास्थ्य आउ खान यकोइ नेने दुन जिसमा नर्स ख जिन्यदा सोदा खोपया क्यान्सर अस्ताले ज्यासाने ढुङ्गानी हिङखुदा लेसिङ बानेश्वरिया सिभिल अस्ताले ज्यासँग चोङाओ थौ जी छिकपिन्दा यक्को ठो विषय खे खाँजो ढुङ्लो मेघ लिसिन जेन्जी आउ प्रदर्शन आयो जिन थोए विषय खे वो भाद्र 23 व 24 गते जो आन्दोलन आउ क्रमे जे आफै नङ बानेश्वरिया सिभिल अस्ताले ड्युटी खे दौ जोलिङ उब्लेस्याउ घाइते त्यो उपचार याउ क्रमे याउपट्टि छुङ अनुभव त छिकपिन्दा कान्यो विचार्याङ जी बानेश्वरिया सिभिल अस्ताले नर्स जुगुलिङ आन्दोलने घाइते जुपुङ दक्कने नपाङ सिभिल अस्ताले हौख अले जिपुङ अस्ताले डाक्टर नर्स पुनापाङ उपचारे जुयागु ख भाद्र 23 गते हिंसता इले हज्याइ धगु आन्दोलन 11:30 बजे घाइते पुङ अस्ताले हेगु सुरु जुल अस्ताले हपु हिन्च्यादा निदा दपुङ घाइते पुङ अपोलो आक्रोशित खाने द अश्रु ग्यास व लाठी चार्ज खङ घाइते जुपुङ धमाधम ह्यान्टु चोन अथे छक्लन्टु यक्को घाइते व बिरामी त अस्ताले है भले अस्तालिया सिमिस्ट्रो साधन व डाक्टर नर्स पिसङ उपचार यायता गम्भीर बिरामी पिन्ता प्राथमिकता बिगु व्यवस्था दगु ख घाइते व बिरामी पिन्ता यङ्गु मोसुगु वङ्गु व हाकु रङ्गखे वर्गीकरण यङ बिस्क तैगु ख सिभिल अस्ताले अथे व्यवस्थित रूपङ घाइते व बिरामी पिनिगु उपचार जुगु ख अकिता ट्राइएज दाई यङ्गु थासे तुरुन्त उपचार मयासा मोदैफु अथवा सिफु बिरामी तै मोसुगु थासे तुरुन्त सिगु सम्भावना मरुपु बिरामी तै एसाङ अमिगु उपचार यक्को इलिबाके जिमखु वङ्गु थासे बाचा बाचा कप जुपुङ ज्याने खतरा मरुपु बिरामी तै अले हाकुगु थासे सिए तुङकपुङ वो म्यागु सम्भावना हे मरुपु बिरामी तैगु ख हिन्यता इले जुबले अस्ताले इमर्जेन्सी वार्डे ते थ्याए मरेको घाइते पुहल यक्को घाइते पिनिगु कपाले घ अपोलोङ हे हि बवाङ्गु खाने द घाइते पुङ अस्ताले दुने आक्रोशित जुय सथ्वेको चोन जिता अस्ताले यङ्गु थासे भाला बिगुलिङ कपाले तडाङ्ग कलाफुङ अपोलो हि बवामफुङ अपोलोङ गम्भीर घाइते जुय शिथिल जुपुङ घाइते पिनिगु उपचार खे जुयाजी अस्ताले पिने अश्रु ग्यासो गोली केकगु सड व्यान्टु चोन हाले फैपुङ बिरामी पुङ अया अतिए जुल दगा हाल हल अकिन लिपा अस्ताले गोली लापुङ घाइते हगु सुरु जुल यक्को घाइते तेता छाती व कपाले गोली लागुली अप्पो हि बवङ अले सास ल्या मफय थाकुल गुली घाइते त जिमिसन तुरुन्त आइसियु ते तय उपचार याङानङ सास लित्या हे मफत अठे घाइते सिगानी अस्ताले डाक्टर नर्स पुन आक्रोशित जुय झिनङ प्रदर्शन खे वानेमाल धपुन्द निदा निगादा दपु युवा तेतासँग देहे सिर्किन धादा मिखाले खोपी तय उपचार यङ चोम्पु नर्स व डाक्टर तनङ खाङा तुतिखे गोली लङ मुवगु हिट दिक अपरेसन या व्यवस्था यागु ज्याजुल छमा अन्डकोसे तज्याङ गोली लामा स्यागुन अपरेसन यागु व्यवस्था जुल नपाङ कपाले गोली लापिन्दा सिटी स्क्यान याङ न्युरो अस्पताल व ट्रमा सेन्टरे छुएगु ज्या जुयन टुचोन हाले फफुङ घाइते त स छुएकगु चोन स छुएकन्टु चोन जिता मठाङ
उपचार्य जी प्रदर्शन के वाने मनी अमिता टोटे मखु जग हालन्टु चोन अस्ताले इमर्जेन्सी के काइते मन्यन लाबो खे लासालय उपचार्य आइमगु अवस्था होला अका जकाङ अस्ताले दुनिहे पुलिस त दो होला अस्ताले दुनिहे अश्रु ग्यास केक्ल अस्ताले दुनिहे वय आन्दोलनकारी नपा नपा अस्ताले स्वास्थ्य कमी हो सुरक्षा कमी पिन्तानङ लाठी चार्ज या त प्यालेस्टाइन याउ गाजा इजरायल न यागु आक्रमण थेङ अस्ताले दुनिहे आक्रमण या त अस्ताले दुनिहे दमन जुगुलिङ लिने यागु गेट च्याक आन्दोलनकारी तेता माकेता जिमिसङ ग्वाली या मालवान पुलिस या कथि नयो अश्रु ग्यास ख मिखाए काने मजिक पालु सान्जिपुङ घाइते या उपचार यङ्गन टुचोङा उख्नु ngaता अहिले तक मदिक घाइतेपुङ वयन टुचोन उब्ले तक सोमा आन्दोलनकारी पुङ जिगु हनेसित गृहमन्त्री रमेश लेखक राजीनामा बिल ध्यागु समाचार न नेनेन अझ न आन्दोलन मदी अस्ताले पिने घाइते आफन्त तेगु हुल दत मामबापुङ जिक्या म्या धय खोखोङ मवगु स्वे थाकु बनिया च्याता गुटा इले तकन अस्ताले थ मनु मवैगु जुए जोन जी 8:30 ताइले ताके छे वया समाचार सोया हि सोमासित धागु समाचार वल अस्ताले सिपुङो खाइते जुपुञ्जक खाङ चछि न्यवेके मफा साथी खुनु भाद्र 24 गते आन्दोलन भटिचा कोलाइला धागु मती तयो सुथ्या तेलङ अस्ताले वाङा सुथ्या च्याता इले लिसिए संसद भवने प्रदर्शनकारी मुङ चुन 9:30 ताइले आन्दोलन हज्याली सिंह घाइते पुङ अस्ताले वैगु नजुल उख्नु झन गोली लापुङ जका घाइते होला छमासिता हे सोङ्ग पेङ्ग गोली लापुङ खाइते नङ यक्को द रबरिया गोली लापुङ खाइते पिनिगु घ सफाई आए बेले रबर गोली अप्पसिया गोली कायगु लुमानी मखु सिभिल अस्ताले जक पेसो खुइ छमा घाइते पुङ हगु जुयो चोना अकि खुमा घाइते त उपचार या हे माके मफ्त मोस्ते गोली नङ मोसया पाताहे मरुमा भाइ अस्ताले हेसाट कि मत ढाय घोषणा याउ अनङ लुमाके मफ्यानी बनी खुटा इले ताके मा तरिपुङ जिवङ लापुङ खुमा नेमा घाइते हल म्या वस मरुपुङ मा चिम्प्यापुङ अपुङ पुलिस त जुयो चोना पुलिस चौकी च्याक पुलिस तेता दाय घाइते यागु जुयो चोना अमिता प्रदर्शनकारी नपाङ मतसिम बिस्कतय उपचार आइमाल बनी च्याता इले तकनङ घाइते पुङ ह्याए चोन उख्नु सुइए छे मवान सिन चाने ड्युटी आमाल छे चोम्पुन सुन ड्युटी वेन मफत बनी प्रधानमन्त्री न राजीनामा बिल कर्फ्यू जुल हिता इले लिसिङ सैनिक त प्या वै धाइगु थिथि समाचार नेङा अस्ताले पिने सञ्चोङु संसद भवन सिंहदरबार वारवार मिच्यागु खाङ गे जुल थुली खा जिछमा स्वास्थ्य कमी या मिखालङ खाङागु वो ड्युटी या इले याङागु अनुभव या सार संक्षेप जुल आन्दोलन या विषय लेखे थिथि खात चिसन देशे जुय चोङ्गु विदेशी या हस्तक्षेप नपाङ भू राजनीति या विषयले नङ चिसन नेने धुन चिसम फुक्कै थिक तेमगु जुय चना पिङाकगु तमुज्या बोतिकाय दिपुङ सिरपा त्याक दिपुङ सक्कसिता बधाई ओ पिन्तुना दिय छाय थौ या ज्याजो कोच्यागु बचङ बिया सुबा यक्को सुबा ताठेन छगु किपालो छगु दृश्य छगु फिल्म थेन्टुङ वेकङ कडिला वेक एटा यक्को सुबा आन्दोलन या छगु झलक छिगु थो ज्याजो पाटगाउँ टेलिभिजन नेपाल मण्डल टेलिभिजन खोप टेलिभिजन जनसञ्चार टेलिभिजन वर्कर्स भोइस भक्तपुर रेडियो जनसञ्चार टिभी मजदुर दैनिक अले बिकु टलेजु तजलेजु पिनी पाखङ एको प्रचार प्रसार यहाँ चोङलिन वेको पिन्टा एको सुबा दे छ चोङा नपाङ छिगु थो ज्याजो प्रत्यक्ष प्रसारण जे चोङ खान